Kwenzakalani kathi? Ngani? Indaba lonke liphuma etoilet. Phuma etoilet? Kanjani? Kwenzakalani vele la? Uthe uyangena lapha ngathi kulomuntu wabuye lapha. Hayi. Kanti bengiqedile ubengigeza la. Beligeza. So unile besenzana beligezisa. Ubefuna ungena etoilet. Kanti umngane wakho ungacabangeli umngane wakho into ezimbi manje. Ungacabangeli umngane wakho into ezimbi. Uthe uyangena etoilet lapha kwayenzakalani? So mina sengikhanya ngani ngisidomo vele kini. Angimuntu ongacabangiyo vele. Ngani? Liphuma lisenzana etoilet lingu2. Why lingena lingu2? Wena wayongena etoilet umkame etoilet. Ngicela umtshele ukuthi ufuna ungena etoilet. Ngathi kulomuntu ngibethe ngithawula vele sengqokile. Akulanta ayibona. Usonxethe ngalilethe kulomuntu ungeneleni. Uphenduke eminyango ungenele nga. Hayi ngilibonile mina. Uboneni? Hayi. Why vele lisenza khona? Ungahlala ucabanga into. Ungabi lengqondo exoxo. Ingqondo exoxo mina. Ukuthi abanye abantu bakhala ngezulu wena ubhizi we emfuleni. Ungayenzi ingqondo exoxo. Ungele bhat lo mkami. Umtshele. Kasangangena yenze. Usehamba liqolo sengihlalela kasangihloniphi njengoba umnikazi. Hayi but umngane wakho ungayenzi khona. Wena